Mwaramutse abandi nimwiriwe. Pasiteri Yarine nongeye kugaruka hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tubanje gushimira Imana iturinze igakomeza ikabarinda namwe natwe ikaturinda. Mu by'ukuri muri iki gihe ni igihe kigoye cya nyuma, abantu bari mu gupfa barwaye, agapfa batarwaye, abantu bagapfa mu mahanga, abantu bagapfa muhira, abantu bagapfa hirya no hino. Dukomeje gutanga mpore, abantu bakomeje guhura n'ibibazo bigoye, ibihe bya nyuma bibabaje, ariko ibi bihe nabyo bizoshira, nta kintu kidashira. Dukomeze dusenge Imana izaduhindurira ibihe, kuko nizihindura ibihe. Twongeye kugaruka kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kandi biradukwiriye. Indirimbo iravuga ngo ni lazima nimtumikie Mwokozi wangu Yesu, nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Ukuvuga ngo biradukwiriye gukorera Imana uko byoba bimeze kose, twaba turi muri ibi bihe bigoye, twaba turi mu bihe bibabaje, twaba tuhaturira, twaba tuhadufa, twaba tusuzuguwe, twaba turi mu bihe bitatworoheye, ni lazima tumukorere, kuko ibyo bihe byose nta kintu cyatuma tudakorera Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo ari amakuba, ntabwo ari indwara, ntabwo ari ukubura ibintu byatuma tuva kuri Yesu. Nta kintu cyatuma tuva kuri Yesu. Niyo mpamvu rero mu bihe byose ducamo tugomba kuyishima, tukayihimbaza, tukavuga gukomera kwayo, kandi tukabasha kwamamaza ubwami bw'Imana. Rero uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana ry'umukozi w'Imana Dawidi, igitabo cya Zaburi 103. Haravuga ngo mutima wanje we himbaza Uwiteka, mwa bindi mwo mwese mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanje we himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyo yagukoreye byose. Amena. Ahangaha Dawidi yari yarahuye n'ibihe bigoye, biramugora. Murabizi, Imana yamutoranyije muri bene se, ameze nk'aho mu maso y'abantu abona nk'aho atabikwiriye, ariko Imana izireba utandukanye n'uko abantu bareba. Iramutoranya, imaze kumutorana ahura n'ibibazo bikomeye. Mwese murabizi, abasha kuba mu ntama, aragira intama iyo atariho abandi, ahura n'intambara z'impyisi, ahura n'intambara zikomeye. Imana iramugwanirira, iramuzana, imugeza ibwami. Ahura n'intambara z'imiryango, ahura n'intambara zikomeye, ariko iramukomeza kuko hari icyo yari yaramuvuzeho. Arangije Dawidi akaba ari umuntu uzi kwicisha bugufi, umuntu uzi gushima Imana, umuntu uzi kuzirikana, azirikana ibyo Imana yamukoreye iyo mu mashamba, ibyo Imana yamukoreye mu bihugu intambara agwana nazo. Ageze ahangaha kuri iki gitabo cya Zaburi 103, abwira umutima we. Hari igihe kenshi tubwira abandi, kenshi tukababwira ngo iki ngiki n'iki n'iki, kubwira uwundi biza byoroha, ariko kwibwira ni ikintu cy'ubutwari. Aravuga ngo mutima wanje we uhimbaza Uwiteka. Amena. Mwa bindi mwo byose mwe muhimbaza. Ibintu byose bimugize, ibintu byose bigize ubuzima bwe, ibintu byose bigize ubugingo bwe, ibintu byose bigize ubutunzi bwe, ngo nabyo bibashe kwihimbaza. Abasha kongera arisuzuma, arongera atekereza Imana, arayibwira ngo mutima wanje we ntukibagirwe ibyo Imana yagukoreye. Ubu noneho ni twe, hari byinshi Imana yadukoreye, hari byinshi Imana yagukoreye, hari byinshi Imana yankoreye. Ababyeyi batari kunkorera, abavandimwe batari kunkorera, ugomba kubwira umutima wawe ngo ntukibagirwe. Ntihakagire umunsi uzagera ku byiza ngo wibagirwe aho Imana yagukuye. Tukagere mu bihe bibi ngo wibagirwe Imana yaguhinduriye amateka. Tukibagirwe Imana mu gihe icyo ari cyo cyose, haba muri kondisiyo zigoye, haba no muri kondisiyo ziza. Tukibagirwe. Uzasohora ubwira umutima wawe, ubwira ngo mutima wanje we uzoza uhimbaza Uwiteka, ngo kandi ngo ntiwibagirwe ibyo yagukoreye. Hari igihe abantu benshi bagera ku bisubizo bakibagirwa.
Dawidi umukozi w'Imana ntiyigeze yibagirwa, ntiyigeze abyirengagiza. Nubwo yageze hakaba umwami, akaba umuntu ukomeye, yakomeje kumenya ko ari Imana yabashije kumugirira neza. Bene data, Imana niyo idutunze. Bene data, Imana niyo itubeshejeho. Iyo batari Imana ntituba tukihaba. Iyo batari ukugira neza kw'Imana ntituba duheruka mu isi y'abazima. Ariko kubera Imana nikomeye yadukoreye, niyo mpamvu tuba tuyivuga, niyo mpamvu tuba tuyishima. Uyu munsi nkaba mbasaba, naje nisaba kugira ngo twongere twisuzume, tureke kuzoza tureba abandi cyane tubatunga urutoki, ahubwo twirebe, wisuzume. Ese ndacazirikana ibyo Imana yankoreye? Ndacazirikana kugira neza kwayo? Ndabitahura? Tubashe gutahura ibyo Imana yadukoreye. Imana ikunda ko tuyitahura kandi tuyihesha icyubahiro, kuko icyubahiro cyose ni icy'Imana. Ntabwo twebwe ntituhari, hariho Imana iri muri twebwe. Rero mu byo ucamo byose, mu byiza urimo byose, mu bibazo urimo byose, basha gutahura ibyo yagukuyemo, ibyo yaguhindura amateka. Imana yaguhaye agakiza, Imana yaguhaye umwana wayo kugira ngo abashe kugucungura. Warikise, twarikise, twari abantu kibotuma Imana idukunda urukundo rungana. Muri iki gihe ni igihe kigoye cyane, bisaba gusobanukirwa, ukabasha gutahura Imana ku giti cyawe, ukayibwira abana, ukayibwira imiryango, ukayibwira aho uca, ariko ukabasha gutahura. Dawidi yaratahuye, akaza yibwira umutima wiwe kugira ngo uzoze uhora uyihimbaza. Rero turasaba kugira ngo duhore duhimbaza Uwiteka, nubwo ibihe byaba bikomeye, nubwo twaba turi mu byiza, nubwo twaba turi mu bibazo, Uwiteka ariwe duhora duhimbaza. Reka rero dusenge, dushimira abantu badukurikira, abatwandikira, abatubwira, badufelicita, kandi n'abandi batarahaguruka, muhaguruke. Si ya none kwihaye igenda yerekana isi, natwe duhaguruke tuvuge ubutumwa uko dushoboye, ni intege nkeya zawe uko zingana. Ntiwirebe, ahubwo urebe ikikurimo. Ari abahaguruka gutanga inama, ari abahaguruka mu masengesho, ari abahaguruka mu ivugabutumwa, tubashe kugira icyo dukora muri ino si ya none. Kandi si ya none turihuta cyane, ko yihuta natwe tubashe kwihuta, kuko tuzabazwa impamvu tutihuse ngo dukore umurimo w'Imana. Kandi abantu bareke kuguma guhugira ku bintu biri muri ino si, bareke kuguma kwiyoberanya, bareke kuguma kwirengagiza imirimo Imana yadukoreye. Imana yadukoreye ibikomeye ubwoko bwacu, tuba tugihari, twese tuba twarapfuye ahari. Ariko kubera Imana, nubwo hapfuye benshi, ariko n'abagihari nabo turabashimira Imana. Rero turabaramukije rwose kandi turabakunda, kuko Imana yaduhaye umugisha wo kuvukana. Abari muri Kristo bose turi abana b'Imana. Reka rero dushime Imana, turagushimiye, twongeye gushimira kuko tugiriye neza, uduhaye uyu mwanya, tukaba twongeye kugera aha. Cyubahiro gikomeze kuba icawe, ijambo ryawe tuvuze Mana ibashe gufasha ubugingo bwacu, ibashe gukomeza ubugingo bwacu, ibashe Mana kutugirira neza, kugira ngo tubashe gutahura kugira neza kwawe, urukundo rukomeye wadukunze, uduhindura abana bawe, uduhindura abakozi bawe, ubana natwe mu mahanga, amahanga ntiyatumira, ibibazo ntibizatwica. Mana Nyiringabo, nubwo dupfa buri munsi, nubwo duhura n'ibibazo ugakomeza ukarinda ubugingo, nubwo tubabara ugakomeza ukaduhumuriza, icyubahiro n'ikuzo ukomeze bizawe, kandi n'ibyo byose ni mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tuje kuvuga ijambo ry'Imana, ijambo ryo kwiringira Uwiteka.